Shalom, selamat pagi Bapak Inang Nelongan Ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan siganupari bata bani panorang sogut nerion pasada hita uhurta martonggo hita. Ham Tuhan de bata Bapa nami na marhabang sa inaguri atas. Puji-pujian tarima kasih ma isombah konhur nami hubamu. Bani pangidopimu, panramotionmu, apa pasarihononmu huban nami. Das kubani panurang sogoton membain boy hanami dirkas, torkis, horas, aganupanin pita halani, bagal ni holongmu huban nami. Ase ibagas sa ganjang neron petuhan, parsahap kon ham hanami marhite hatamu. Ase boy tetap ibagas malas nihur hanay makorjaon horja nami, janah marsangap ham, tong-tong maham, rapa kon hanami, mambubahon hanami sa ganjang nerion. Ibagas goran nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, jalam rapakon tonggo nami. Amen. Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ijapen na siyam marianan bani panorang sugot nerion, nabu isisehan nami marhitehon ni channel YouTube on, ligapan sigano pari bata sa darion Senen, tanggal 1 Agustus tahun 2022, tersurat bani buku 2 Timotius bindu 4 ayat 10 na makatahon sonon. Paluahon ni Tuhan Indo ahu humbani haganup hajahaton. Anjaha pamasukon ni ahu hubagas harajon ni na inagoriatas ay. Bani ma hasangapon rosi sadokah nedokahni. Amen. Hataon Bapa Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Laho patuguhkon Timotius selaku anak hinaholongan ni hurni. Ase ibagas pangidangyon ni Timotius pe tetap martanggung jawab, tetap ringgas, janah ulang adong merduaan uhur, ibagas nalaho mandalankon pandilo onni, ibagas na mambaritahon ambilan na madiarin itongah-tongah ni kuliah. Porini pe bahat tantangan, baik ay humbani umur poso ope iya, tapi marhitehon ni hataon, ipaingat Apostel Paulus do si Timoteus, asi marhitehon ni ahanadop yahapkon ni, ibagas pangidangyon ni, ahanadop idopakon ni, naibatado tongon, si ajam honon ni ibagas guluh ni, sonay mahumani age si Timoteus ibagas parguluhan ni, sonay age pangidangyon ni. Padas Apostel Paulus do bahasa ongga do Apostel Paulus halani mangambilan kon ambilan nama diarin maningon ibuan do iya hubani sada pengadilan mahkamah agama laho patorangkon nagabe onjolan ni hapor sayon ni janah idopakon ialami Apostel Paulus do humani halani parambilanon ni maningon ipatutup kondo iya pala das kubani natuluhali, tapi ibagas haganupan ay tengerdo uhur ni Paulus Tuhan Indo napaluah konsi humbani haganup hajahaton. Aseon mahumani tenger ni uhur ni Timoteus sonay agehita selaku si irikon Tuhan Yesus ibagas parguluhan taon tongon lang tarbahin hita adong hajahaton nasihol manggomgom hita nasihol manjolom hita politik ase ulang maluah kita humbani gomgomanni, tapi anggoto tapdo hita ibagas malas nihur laho pataridakon hasaksian ni hapor sayonta songon Apostel Paulus Tuhan insan diri do napaluahkon hita humbani haganup hajahaton ase lang perlu HP ni suriga, lang perlu HP ni minggot, janah lang perlu HP ni mabiyar anggo adong ma na masurahon hajahaton
halani hasaksyonta pasal idop ni hurnine bata halani nay batado nabuy paluah kon hita jana nay bata sirsir do totap paluah kon hita humbani haganuk hajahaton na adung iatas tanhon halani ay na perlu ijaga jana iramot kon hita ayma ase ulang ongga moru haringga sonta ibagas nalaho manaksihon idop ni hurnine bata bani parguluhan taon jana haluahon nabinahen ni bata hubani apostel Paulus tengerdo uhur ni Paulus aido humani na mambahen iya ipatalup na bata ase gabi parsimada bani harajaon ni bata na inagoriatas ay artinya ay bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus haluahon ni apostel Paulus lang pitah humbani halak nasihol mambahen na jahat do paksi tapi lubih kunjay use na batado na paluah konsi humbani haganupan sura-sura ni parjahat na mambahen manlembang lakah ni humbani hasitongan ni hata ni nebata ase marhitehon ni ay mahomani marhitehon ni haluahon na humbani nebata sura-sura ni nebata ay ma ase totap apostel Paulus maringgas niuhur ibagas horja pangidangyon ni sonay mahomani hita ibagas parguluhan ta sigano pari sanggah ijalohon hita haluahon na humbani nebata haluahon humbani uhuman halani dosa-dosata totu lambin maringgas niuhur mahomani hita laho mangindahi harosuh ni nebata apa makorjahon hatani ibagas parguluhanta sigano pari jana na parpudi sahali ase marhitehon ni idop ni hurni nebata nado paluakon hita humbani parjabolonan ni dosa humbani haganupan hajahaton na adong itanoon pake hita ma haganupan guluh taon ase totap bahen hasangapon ni naibata amen martonggo makita ajari ham hanami bapa ase ibagas guluh nami on totap lambin makargahon idop ni hurmu nagabi onjolan ban nami ase ibagas ringgas ni hur makorjahon hatamuin bani guluh nami sigano pari ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapa kontonggo nami on amen. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan na batata idop ni hurni Tuhan ta Diyos Kristus pakon holong ni ate ni nebata bapa apa persoran ni tundoy na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan amen. Oras mabat taganupan bapenang nalungan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus anduhar matongon marhitehon ni haluahon na duma ijalohita humbani nebata lambin roh totap ni mauhur apa pangarapanta bahasa saganjang nerion maningon maringgas niuhur do hita laho makorjahon horjata bahen hasangapon ni nebata. Shalom.